July ni somni pasari ni nga ni bazar thlir tu te chibai ule nimin lamkhan Manipur boina azwal le parliament ta po Manipur chungchang lo chu soi lei thei ani lo chungin bil engemaw zat put lu lui ani thowa nimin lam India ram thil thleng chanchin angai nom hle I han thlir ho le te ang nimin khan Manipura More district a chuan mipui thin rim chuan in engemaw zat an hala heng anin hal te hi lu tu om to lo More bazar nai Myanmar le India in rina bula om mani hemi ma hian Kangpokpi district a chuan sipai bas pani halani heng sipai bas te hi civil mi phurna na man an ni hetianga bas hal tu mipui te hi official chuan khoi lampol nge ti puan an ni lawa hetianga hal tu te hian heng bas a hian le lampol an chuang ni in an hria lo ti ding in bas te hi an halta heng bas te hi thol ani tlai khan Dimapur atangin Imphal panin an ron tlana mipui thin rim hian support meina a lo dangin hetiang thil hi a thleng ta ni mipui te hian heng bas te hi lo ti dingin achunga chuang te chu tu te nge an ni hriat an du thu an soya sipai te nena an in biak boi lai vel hian tu berin nge lo hal hriat ani lova thel rual lovin na kang ta ni an tia vanai thlak takin he thil thlenga hian mihring thi le hliam anom lo ani he thil thlenga wang hian ni zan thleng khan Manipur police te chuan mi pakuan man to bas pani halna mo phurtu nia hriat mi pakua man to zinga hian rol thar pakhat atel ve ani heti lai hian India le Myanmar in rina laya More khuwa hian nimin khan in ka na thlenga he in ka na hian meche police constable pakhat thi ni in thu donani hemi baka hian kuki le meitei te po More a tho hian nimin khan an in ka pa ni zan thleng khan an la in ka pa chanchin kim chang hriat thei ani lova atira chon nimin jing lam khan kuki le meitei te hi More a hian lungin anin voma in ka na thleng zui ta ni nimin ve khan Manipur Bisnupur district a phokbak chau ikhaya wang lei kaya mi tu ti hriat lo ten in pakhata bom man vom lo wangin rol thar pakhatin hliam na takatuar ti puanani phokbak khau ikhaya wang lei kai hi kuki le meitei te in kara boina chuaka boina thlenna satna ber khwa zinga mi ni hetianga in chunga bomvom lu awanga rol tharin hliama tor hun hi tholeni zandar som pakhat vel khani hliam tur hi mi pa kum som pariat mi longjam nau cha ni in anmut re to hnuwa thil thlengani misual te hian bom pani an voma pakhat chu puak lova pakhat chu na taka puakin bom puak awang hian nau cha hian alu le ake veilama hliam na taka tuara Imphal khopuya Ras Medicity Hospital a phur thlen ngalani adin huna thavak lo anti naucha pa longjam bor babu chuan bompu ma hian silaya puak ti asoya silai ria wangan har hnu loka bom hi puak ta ni in na soi nimin khan police te chuan bompu an mun hi tla in bompuak lo pakhat le bompuak them la ang ten la khoma thil thlen dan an chui zui ngalani nimin chaching thar pakhata chuan border security force BSF sipai pakhat chu manin khung ran ania Imphal West district a meche pakhat a khwai khem live video mu ani awangin achunga hetiang hian action lak ani ta ni hetianga BSF sipai pakhatin nula chulvel live video hi social media adar ngal mai lova karma salama thil thleng khani in Manipura Imphal West district a chopdor pakhat thleng ani he BSF pa hi constable ni in Satish Prasad ania akut le lama insas rifle kengin akut le lamin meche pakhat hi a oma chul sak velani BSF ho tu te chuan hemi chungchanga hian an mani huang chunga man langala Satish Prasad hi BSF 100 battalion ami ani achevel lai he chopdora CCTV in lo record chu social media adarani Manipur boina wanga parlamenta in au boina thlen mek zelain nimin khan boinoi noi chungin Lok Sabha chuan bil paruk ngot putlu ani nimina Lok Sabha bil putlu zinga hian dan siam that amen tur Jammu and Kashmir Reorganization Act po atela member te do kana paper dani hnu loka Lok Sabha speaker Om Birla chuan Minister of State for Home Nityanan Right to Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023 chu pharturina soma Congress MP Manish Tiwari chuan Parliament House chu ro relna boru ka omri lauti in bill putlua hun lo thu asoya an au boizuya mase bill dang panga po house a hian phar zui ani Minister Rai hian Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill
2023 chu pharin the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 po phar ania National Conference MP Hasnani Masudi chuan Reorganization Act hi Supreme Court en non mek ani wangin India dan pui na soi angin House amend the ani lo ti in an hial chungin kaltlang pui zel ani a Union Minister Pani Virendra Kumar le Arjun Munda te chuan the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023 le the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023 te phar vele in Union Minister Pralhad Joshi chuan the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023 a phar vele ani eptu te chuan Lok Sabha hian Prime Minister Narendra Modi ka ishuai sarkarin to lo na motion putlu andu thu chu Nimin Khan Shriat tirna an the luta he speaker chuan pomin hunrem changa Modi sarkarin to lo na motion hi soi ho ani donani Manipur thil thleng chungchang wanga no confidence motion hi Congress in an pulu dona Lok Sabha Congress Deputy Leader Nilai Gaurav Gogoi chuan he motion hi apulu don ni in Lok Sabha Congress Party Whip Manikam Tagore chuan asoya motion putlu andu thu hriat tirna hi Nimin Chokmadar Kole Minute Somni Khan Speaker Office an the lu ti soin Tagore chuan eptu te chuan no confidence motion putlu hi sarkar pai thak thei anin rin wanga ti an nirwa Manipur boina chungchanga Prime Minister Tongchuak du lo tongtiran tumna ni in na soi Lok Sabha seat jangale somli pahnia hian BJP chuan seat zathum le pakhat nain majority an nei chiang hle a eptu party somni le paruk inzom khom te hian thei top chu ma se engtikong main sarkar hian phar thladon chong lova sarkar tan hlau thon tur om lova ma se he motion hi man tangkayan tumani no confidence motion hi Lok Sabha hian a thlop tu member MP somnga aya tlem lo anom chuan thelu theiani a Speaker Om Birla chuan eptu te thu thelu hi pomani thule debate nei hun tu le vote la hun tu rero larwat turani ang ati heti la hian vo in parliament session a chuan eptu party India a tel MP zongjong chuan thomhnodum in belvekan tuma hi sarkar lai puin Manipur boina chungchanga amalak dan an du khoplo zialan tirna tana anti ani Nimin Khan Manipur khopu Imphal chuan Mechepol sangsang in Mizoram Chief Minister Puzoram Thangalim siamin an hal Nimina Imphal khopuya Kargil Indona Indian ne nalomna Manipur Chief Minister Biren Singh chuan Mizorama Manipur zo fa te thlawang hona kongzo a ahming soi chiat na le musit na sangsang soiri kani chu adem thu asoya he kongzo na telve Mizoram Chief Minister Puzoram Thanga chu molle nun rong taka mala puin State dangtual chung thila inrol lo turin na hriat tirani Biren Singh an hemi thua soizo hnu lok hian Imphal khopui mun sangsang a meicherwal kal khomin Mizoram Chief Minister Lim hi an hala an chia an lo na sa hle ani heti la hian Mizoram Home Secretary Pu H Lal Engmo ya chuan Manipur Chief Secretary in Pamra te thu chua chungchanga Mizoram sarkar le kha thon chu chang le tin Pamra te hian meitei te laka ngai tu na thalo an nei wanga thu chu an ni lo thu sain meiche pani saroka kongzo pui video darawangin Pamra chuan meitei te chu an himna atana film khur turan du thuan chu mai ani ti in Pamra tele Mizorama meitei omte pol All Mizoram Manipuri Association te po mai chana in bia in AAMA te chuan Pamra te in soifi na chu pom omanti thuan soini in Home Secretary hian a soibok bazari lo thira wangin kan lo me